So see on siis ceviche chipsidega, chips, majonees, ketchup. Ja siukest asja kostariikalased hirmsasti tahavad. On niimoodi pakina. Näe, siin on see ceviche, siin on chips ja siin on majonees ja ketchup. Ja nad müüvad seda 1 milli eest, 1000 kolone eest, mis on umbes 1 euro. Ja nüüd ma proovin seda ja mul on siin Joonas ka kõrval kohe, just jõudis kohale. Et ma siis nüüd proovin seda soga. This is Costa Rican flavor. Ceviche con chips, ketchup and mayo. Mayo. Okay. Sounds good. Päris hea. Me gusta. It's good. You want to try? Yeah. Have you ever tasted before? Fun. I like it. Jah. Ah. Päris hea on. Me gusta. Kas te üldse teate, mis on ceviche? Ceviche on marineeritud kala ja siis Oh my God. mis seal veel on nagu? Sitting in a cinema with this. Cinnamon? Cinema. Cinnamon. Because of the nachos and the Right. mayonnaise. Päris hea. It's so nice. Jah.